Ki di ngelayo bat nok bani kendu yo chief engineer bani Basun Bang Dor habai de atli benta ka bani kong kadai ka jing ban jing temu ban outsource ya di substation sha ki company banabar di habai de bani benta na kaliang jong seng benpa ka jing persajur ba isu syai ba kani ka jingle jong ka MCL kan ketajur ya ki bahi jong jela ha bai de bakam jam bat kiwe de babun hukum di ka baar pat binyiwan banyak kendu mendasngi kai de ha benta ba bat ka jingtung director ya we na bom de trailum tau MK Chetri bat kani ka jing persyak long ha benda halong urim ba kidang don ki babun ki trai muluk ki ba la ban sim kani ka benta henry pelingok pat ingi berseng ba kumdu ba wat apdeng ba kidon ki brio ki trai muluk ki ba la ban sim ni benta henry latung pat yu MK Chetri dan kalian keseng ni persyak jor kani ka benta bat hani ka singa wan pau ya kata ka jing persyak lingba ka jing kendu ya chief engineer di habai dia begini atli benta nak kalian keseng kan umlong ka kan song krikti henry kan sim di senjam pating namar ding shu pakha pai ni iba teng ka jing skapjar ka jing skapjar habai dia baki ki kenum keram hapo ka MCL ki noknya jong ni MCL kunjuru ke government ka sim ban kum ka kabu ba juran bakan manu henry kan dia kenti ka benta ni so ban ong ni so ban ai kubor pasai sa government kunjuru ki MCL ba lada ki persang ban yurot ya kahok jong ka jelahi bro awe jong pa ibri nyotem hi kaseng kan song kan song suk kan song krikti henry kan le dak bating di nakaliang jong kaseng ingin saya shimik senjam ni kendu yau power minister kumjuru yau CMD hari ni sini dah lawan pai di yang mentahi adin mengayo gajin pensya nak kalian CE ni pak kubor besai syaka sorkar jela ba pidin pensengek mardor ya kadi kajing outsource ban ai kata kontrak syaki company banabar ban outsource ni substation kumjuru ban weng mardor ya kajing tung yau teu MK Chetri kum director namar ba kumangi i hakalesi kidang don ki trai muluk mo omane ki balong bed haborok kiliang ma pikenya ka seniority dan pikenya hanono kaliang ru kidang kam bed kidang kam long bed ki maki ban yau tu MK Chetri maka kani ka pelingo anyi babale bakani sarkar ka ele bet na kapor ban wara da ki priyo ki bamde ki trai muluk ya ban tung hanono ka benta hanono kam dan hanono ka benta kani dak basai ki keren ba nginum pedang kani bat gi persajur gini baru atli ki benta ki ba kani MCL ba government ni ketemu